مردار چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنی اچو گستگیں چیزی روچانی تو کا مگندگاں کہ ایمی ایشو دیمات کا ایشو بلوچستان اگو امگرنچیں بارڈر کے اسنا خاص طور پر ایران بارڈریں کے ادا بلوچ محلوق کے کار روزگار گستگیں بازیں سالہ وابستہ ہیں ادو بھی نمگا افغانستان بارڈر ہم آئیے بندشیں بلے یہ حوالہ کہ بلوچانی گشتریں کار روزگار کے استے ہیں ایران بارڈر اگو وابستہ ہیں چاگیا تفتان بارڈر بغیر دا کے گوادرہ جیونیا بیا تو ای بارڈرہ بلوچ محلوق کے استے گستگیں بازیں سالہ کاروبار کنگاں تو ای کاروبارہ بری غیر قانونی یا ایلیگل کاروبار نام دیگ بھی یا بری جو ہستی شہرہ دگے معاملہ قرار دیگ معاملے بنیادی طورہ اگاں ای کار غیر قانونی یا ایلیگل ہیں تو شہرہ لیگل پرچہ کنگ نبی دنیا تو کا ارچ ملک کے استے ہیں یہ مگندے کے بارڈر ٹریڈ آگوں وابستہ ہیں بعضیں بارڈری سرحدی ملک کے استا یا ڈسٹرکٹ کے استا یا صوبہ کے استا اودا وڑی نہ وڑیا اس میں گلنگ شپک کی بھی بلے اشیاء گرودار کے استے حکومت ذمہ داری تو یہ والا بلوچی میں گپتران کنی تو مادستگا کے بلوچستان اسمبلی ودی کے الوداعی اجلاس بودتگا تو اودا بلوچستان ایک سابق صوبائی وزیری ظہور بلیدی صاحب آئیا یا چیزیں ایمی ایشوز کے استا آن اس طرح اسپیچ کو تگا تو میں بلوچی کوشش بودتا کہ بھی ما یہ چیزیں سوالہ تھا میں حوالہ بکنی بلے مصروفیت صاحب آئیے ہمارا ٹائم دات کو نکو تھا تو آئیے یہ ایمی اسپیچ کے استے بلوچستان اسمبلی تک استے الوداعی اجلاس بودتا تو مراکش بندات کنگا چی پیسر معاشمارا یہ چیزیں کلپ پیش داری ہمارا اسپیچ ہے تو اسے تو کا چیزیں کلپ کے استا مروچی کے میں پروگرام آگوں ریلیٹڈ ہاں تو یہ کلپ معاشمارا پیش داری پدم موتی مراکشہ دیما بری تو انچو کہ ظہور بلیدی صاحب عدم اعتماد بارہ گپ کو تو یہ گوشہ ہمیشہ کہ قدوس بیزن جو چون آرک بوتا جام کمال صاحب خلافہ تحریک عدم اعتماد معاملہ چی بوتا یہ حوالہ ظہور بلیدی صاحب چی گوشتا ماشمارا یہ پیش داری پتہ دیمتر کے لپاں بچارے ہماری جو گورنمنٹ تھی پچھلی حکومت سے ہم مطمئن نہیں تھے. ہم نے تحریک عدم اعتماد لے آئے, ایک جمہوری طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے. پچھلا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ کہ اس نے بڑے اچھے کام کیے تھے, لیکن میجورٹی ممبران مطمئن نہیں تھے تو اس کو تبدیل کیا. مردار چاروں کا چونکہ شما ایک ظہور بلیدی صاحب کلے پہ تھا یہ گپ دلگوش کو تھا اور دومی نیمگاہ مدستہ کے آئیا گپ کو تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہستے آئیا 450 روچانی تھا صرف 15 روچہ آذری داتا آذر بوتا بلوچستان اسمبلی اجلاس اشیا عبید گندگ نبوتا اور چرشی پد مدستہ کے ظہور بلیدی صاحب بعض تنقید نشانک جوڑ کو تھا تو ظہور بلیدی صاحب چے گشتہ اشیا ہم دلگوش کرنے جو ابھی کا وزیر اعلیٰ ہے میڈم کو 10 منٹ کے بعد میں کوئی شکیلہ بی بی کو 450 یا 500 قریب دن ہوئے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف دفتر میں 10 یا 15 دن انہوں نے دیے ہیں. مردار چاروں کا ظہور بلیدی صاحب ہمیں اجلاسا دیگے وزیر اعلیٰ صاحب حوالہ وتی حکومت حوالہ چے گشتہ تو آئی گوشہ ہمیں بتا کہ قدوس بیزن جو صاحب کہتے ہیں آئیے گیشتریں وحد وابا وزیر تو ایچ ٹی وا آگا نہیں تو پمیش کا کابینہ میں اجلاس یا صوبہ اسمبلی میں اجلاس کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب ہم مس کا تو ظہور بلیدی یہ گپاں دلگوش کریں. اور میں کہوں یا نہ کہوں یہ زبان زد عام ہے کہ وزیر اعلیٰ ہفتوں تک سوتے رہتے ہیں. شرف مند چاروں کا چونکہ ظہور بلیدی صاحب شما گپو آل دلگوش کو تھا تو آچے کو شگاہ سابق وزیر اعلیٰ قدوس بیزن جو بابت تھا کہ اسمبلی سیشن ساڑی نبوتا واب بوتا اور چرشی پد مدستہ کے قدوس بیزن جو صاحب حوالہ مزید آئیے چے گوشتا تو یہ گوشہ ہمیں بوتا کہ بلوچستان تاریخہ چیدو مسترین ناہل وزیر اعلیٰ گندگ نبوتا آئیے ناہل یہ وجہ چے بعضیں معاملہ دیمات کا صوبائی کابینہ دیوان نبوتگاں صوبہ اسمبلی ایم اے دیوان قانون سازی حوالہ ساڑی نبوتا ظہور بلیدی اے ہم کلپا دلگوش کریں. میں وثوق کے ساتھ کہوں گا کہ بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ میں اس طرح کا نااہل حکومت یا وزیر اعلیٰ کبھی نہیں آیا ہے. مردار چاروں کا ظہور بلیدی صاحب دیمترا یہ گوشتہ کہ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال خلافہ تحریک عدم اعتماد کے ہستے اچھوں آرک بوتا اچھونی ڈرامائی بوتا
تو چونکہ یہ حوالہ ہمارا چیزیں آئینی پروسیجر سرجم کرنے کی بتگا تو پمیش کا یہ تحریک عدم اعتماد ہمارا آرا کپتا بیا چاہنے ضرور بلے دہی چیز شکائیں. جس طرح وہ اقتدار میں آیا اب اچھا نہیں لگتا کہ میں جاتے جاتے بہت سے راز افشا کروں، لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہے، ان کے سینے میں یہ بات ہے کہ کس طرح جو ہے اقتدار لیا گیا، کیسے کیسے ڈرامے ہوئے. برادر چاروں کا دگے کلپ پہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال تبدیلی چوں بوتا ای بابت ہم ضرور بلے دے چیئے گوش کریں اسی ہم دلگوش کریں. وعدہ یہ تھا کہ پچھلا چیف منسٹر کسی کو ٹائم نہیں دیتا، پچھلا چیف منسٹر اس نے فنڈز الیکٹیبلز کو دیے ہیں، نان الیکٹیبلز. پچھلا چیف منسٹر گھنٹوں گھنٹوں میٹنگ کرتا ہے، اس کا نتیجہ نہیں آتا. برادر چاروں کا چونکہ ضرور بلے صاحب شما پوال دلگوش کو تھا تو ضرور بلے صاحب گوشک چیا شما دیستا تو چرشی پد آیا یک اہمی گپ پیجتا آیا گوشتا کہ 3.5 سال جام کمال صاحب کشگا مارا لگ گیا تھا اور 1.5 سال کے ہستے قدوس بیزنجو صاحب چا وقتہ دور کنگا مارا لگ گیا تھا. تو ما بازیں مراگشاں وش نیوزہ ہوتی بازیں مراگشاں نیوزہ انتا ایال کے ہستے دیما ہوتا بلے امی کے بو اگاں اچھی سر وقتاً فوقتاً متوار چس کنی گپ کنی مراگش کنی تو مروچی امی گپ کے ہستے میں ضرور بلدی صاحب ہم جنگائیں تو بلوچستان صرف امی بھی تو عملی اقدامات کے ہستے چوڑی زورگ نبی تو ضرور بلدی صاحب دلگوش کنی. لیکن اب یہ بات مشہور ہے پورے بلوچستان میں کہ 3.5 سال جام کمال کو نکالتے ہوئے اسمبلی کو لگی اور 1.5 سال جناب قدوس بیزنجو کو اٹھاتے ہوئے اسمبلی کو لگی. برادر چاروں کا دگے کلپ تا میں اسمبلی گڈی سیشن ضرور بلدی صاحبہ گوشتک کہ بلوچستان اما بدقسمت صوبہ ما یہ روچ ہم دستگاں کہ بلوچستان اسمبلی کابینہ دیوان شپ ساعت 6 بجے بتگاں دنیا تاریخ تہا مد گندے کہ بلوچستان اسمبلیاں اوید دگے اسمبلیاں یا کابینہ دیوان کے ہستے یہ وعدہ نبا ای بابت اچھی گوشنگیں آئیے اشیاء بچارے. بلوچستان میں صوبائی کابینہ کا اجلاس رات کے 3 بجے ہو رہا ہے. پوری دنیا کی تاریخ میں جہاں بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، کوئی اور نظام حکومت ہو، رات کے 3 بجے کسی نے نارمل صوبائی کابینہ یا اپنی جو کابینہ ہو اس کا اجلاس نہیں کیا. برادر چار لوگاں ضرور بلدی صاحب دمترا یہ گوشتا کہ بلوچستان ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہستے ودی کے بوتگاں یا کسی نوکریانی حوالہ تو یہ بولی لگ گتا لکانی صاحبہ کسانی پوسٹ کے ہستا بہا بوتگاں یہ درست معاملات کے ہستا آئی ذمہ دار وزیر اعلیٰ بتا قدوس بیزنجو صاحب بتا زرد ہستے اما یہ کمیشن بتا اما یہ نمگا شتا ضرور بلدی صاحب چی گوشنگاں یہ دلگوش کریں. آفیسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی بولی لگتی تھی، لوگ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ، اتنے رقم دو، پوسٹنگ لو اور پیسے کماؤ. برادر چاروں کا گڈی کلپ کے ہستے مروچی کے میں مراگش بابت آئیں تو چونکہ بارڈر ٹریڈ حوالہ مگا پتران کن گائیں کہ بارڈر ٹریڈ خاص طور پر ایران بارڈر وابستہ مردم کے ہستا آنی کار روزگاری تو آہاں گو یہ سلوک کنک بوگائیں یا بارڈر بندش کے ہستے کنک بوگائیں تو اشیاء اثرات چی ماں اور چی نقصانات ماں یہ بنیادی طورہ بارڈر ٹریڈ کے ہستے آچوں بتائے نیمگا شتا یا بتائے ذریعہ جوڑ بتا تو ٹوکن سسٹم آرک بوتا ہستے وستگیں جو فوجی قیادت ہستے اما یہ دورہ وہ چرشیا پد ایک ٹوکن مافیا سرگرم بوتا وہ یا لکا نصاب ٹوکن بہا کو تگاں اور غریب مردم کے ہستے روزگارہ چے دور کنک بوتا تو یہ حوالہ ضرور بلدی صاحب چاہیے گوشنگی سے دلگوش کریں. کرپشن اتنی زیادہ تھی کہ بیچارے غریب بارڈر کے زمیات والے جو بارڈر پار جا کر اپنی ضرورت کی اشیاء یا تیل لاتے تھے ان کے ٹوکن کا ریٹ لگتا تھا. ایک بارڈر کا غریب آدمی 2-2 لاکھ بھتہ دیتا تھا کہ جی
बॉर्डर पार करके वहां पे राशन या कोई अशिया लाके अपने बच्चों का पेट पालता था, और उसमें भी सीएम हाउस का शेयर जा रहा था। हफ्ते में 3 से 4 करोड़ जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था वो वहां से उठा के उनको पहुंचाते थे। और यहां तक पाकिस्तान में शुगर का क्राइसिस पैदा हुआ। पता चला कि शुगर को जो है चीफ मिनिस्टर हाउस परमिट देके अफगानिस्तान भेज रहा है, और हर कंज्यूमर को 30-30 रुपए 40-40 रुपए महंगा शुगर खरीदना पड़ता था। वहां से परमिट जारी होते थे चागी के, तुर्बत के, किसी और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन वहां से वो बॉर्डर पार चले जाते थे, और उसका खमियाजा बलूचिस्तान के आम लोगों ने भुगता है। पड़दार चारुका ज़रूर बुलंदी साहब हमें कुछ शकें कि बलूचिस्तान हुकूमत के हस्ते खासतौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिजंजो साहब के आदौरे वज़ीर आला बुता तो गैर कानूनी कार के हस्ती गुशक भी भले मदिस्ता के टोकन सिस्टम आरक बुता या टोकन सरा गरीब जम्बियाद वाला या हमारा डीजल कारोबार करना, तेल कारोबार करना, अशिया कुर्दनोश कारण तो आप बताए कि हस्ते वज़ीर आला आउसा शुता और तकरीबन अब तक 5 से 4 करोड़ कलदार के हस्ते बत्ता शिकला वज़ीर आला आउसा सरबुता और दोमी निमगा मगंदे के शुगर एक बलाएँ बहरानी का खासतौर पर कोयटा चमन मस्तों को ये देखे दमगा तो परमिट हम वज़ीर आला आउसे निमगा वज़ीर आला साहब निमगा जारी कनक बुता चरशी सब्बा मगंदे के एक मजने शकर या शुगर बहरानी का आम मर्दम के हस्ता चरिशिया चा महरूम बुतगा और ज़रूर बुलेदी साहब शुमा दलगोश कन गए थे तो हमें अवाला मावती का पुत्राना धीमा बने चूँकि मगंदे के ये वद्दा बॉर्डर ट्रेड के हस्ती आई सर बंदिश जनक बुत्ता वस्तंगे रोचा मदिस्ता के ईरान बॉर्डर खासतौर पर ईरान बॉर्डर ग्वादरा गु हमग्रंची तो कुंटंगी दमगा डीजल डिपू के हस्ता या तेल कारोबारों कनो के मर्दम लेवीज पुलिस तो ईद के फोर्सेस के हस्ता आहान ड्रम दौड़ दातगा यानी दुकान बंद करने की कोशिश को था तो ये अवाला के किसी गैर कानूनी का कारोबारी नाम दियक बोगाएँ चूँकि दुनिया ये कारोबार भी मुख्तलिफ़ वाड़ो पैमा भी अगा हमें के बकौल ज़रूर बुलेदी साहबेगा ये ज़र कुरडान हिसाबा मा यरबान हिसाबा वज़ीर आला आउसर होगा तो ये आया टैक्स हिसाबा गा कौमी खजाना बशत ना तो मुल्क का फ़ायदा न बुतगा तो इसी ज़िम्मेदार ये गरीब डीजल कारोबार कनो के ज़म्बियाद वाला ना बल्कि हमें हुकूमत फोर्सेज हैं पुलिस हैं डिप्टी कमिश्नर्स के हस्ता मुख्तलिफ़ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तैनात आम अरबपत्ती जोड़बा मिल्ट्री और पैरा मिल्ट्री फोर्सेज के हस्ते हमें गैर कानूनी कार नामिशे दियाँ आम अरबपत्ती जोड़बा भले वद्दी के गरीबी मर्दों में कारोबार करना तो आना इलीगल वशक भी हुआ आनी कारोबार सरा बंदिश जनक भी तो बलूचिस्तान कारोबार देखे ज़रा छोड़े नहीं थी हमें ईरान बॉर्डर आशिया कुर्दनोश तेल कारोबार करना तो हज़ारानी लखन हिसाबा बलूच नौजवान के हस्ता में कारोबार को बंदूक फ़िक्री सनत नबूआ के सबबा यकें ज़रिया परचक बलूचिस्तान हुकूमत नौकरी दात को दका ज़रूर बुलेदी साहब कले पे तो कवती जंदे हुकूमत के हमें हुकूमत हिस्सा बुता बलूचिस्तान अवामी पार्टी हिस्सा बुता और काबीना हिस्सा बुता कुद्दूस बिजंजो साहब जाम कमाल साहब तो आई गोशक हमेशा के नौकरी के हस्ता या कसानी नौकरी लक्कान हिसाब बाकनक भी गुड़ा ये नौजवान के हस्ता आपको जाब बरुआ तो बलूचिस्तान एक शोरश ज़दा इलाका है बलूचिस्तान जावर बस्तनी बाज़ें हदा नगेगा तो इसी बुनियादी वजह एहसास महरूमी बेरोज़गारी नौकरी नबूआ के सब्बाई उन्हें इकदाम ज़रूरत बोगा तो इसे कंट्रोल करने के वास्ते में गंदे के वास्ते के बाज़ साल फोर्सेस इस्तेमाल करने बोगाएँ ताकत इस्तेमाल बोगाएँ भले मरूची सूरत हाल अतका ये अद्दा सरें कि बॉर्डर कारोबार बंदिश जनक भी गुड़ाई नौजवान केस्तानी मुस्तकबिल ची भी ये कुजा रवा और इसे ज़िम्मेदार के भी वद्दे के बत्तागीर या हुकूमत जैन मिल्ट्री और पैरा मिल्ट्री फोर्सेस आवार पुलिस लेवीज़ और ये देखे फोर्सेस के हस्ता ज़िम्मेदार हैं तो इसी तो का गरीब दरियावर्द के हस्ता या गरीबी तेले कारोबार या व्यापार कनो का हस्ता ईशा नीचे कसूरी तो मरूची माँ में बोंगा पिस्तरा का पुत्रान करें कि मनशियात मजने के सासिया बलूचिस्तान एक आलमी रूटे को शक दो गजक भी भले यार कस दस न जाओ 2 महीने का गैर कानूनी ट्रालेंगे हवाला में गंदे के बाज़ें वदना चाहिए एक तहरीकी चल गए गरीब माहीगीर के वक्तन फ़वक्तन प्रोटेस्ट कर गा तो आई सरा छोड़ी बंदिश नहीं भले हमें कारोबार के गरीबी मर्दमा गो बंदूक हैं तो आई सरचिया बंदिश जनक भी पुत्राना दीमा पर वद्दा लाइन सरा मेघना जान बुलदी साहब अमरदारी कन गाए नेशनल पार्टी
مرکزی رہنمائی انچوکے نیشنل پارٹیا مدستہ کے گستگیں چیزیں روچا پیسر ایک پریس کانفرنس کو تگاؤ آیا آو کے روچا احتجاج کال داتا بارڈر ٹریڈ حوالہ چونکہ بلوچستان گیشتری مردم کے استان یہ لکانی حسابہ محلو کے روزگار ہمیں ایران بارڈر کو بندوں کی بھلے بارڈر بیپار سرا یا تجارت سرا ٹریڈ سرا بندش کے استعمال اچھے نقصانات میں آئی انگیشن کا پتران کنی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بلند صاحب کی بعض منت والے سر تو میں مراکشہ ساڑیت سر ان چونکہ بارڈر ٹریڈ حوالہ شما گستگیں روچا پریس کانفرنس کو تھا احتجاج کالم داتا تو چھ سرپت بے کہ بنیادی وجہ چیئے گستگیں بازیں سالاں بازیں کرنا بلوچ محلوق کے استاں آمی بارڈر ٹریڈ ایران بارڈر گوانی کاروبار وابست نہیں تو اسی طرح یہ وڑا بندش پرچہ جنک ہوتا بچائی وہ حکومتانی تبدیلیہ کو منغانی شنی فیصلہ پرچہ تبدیل با کو یہ فیصلہ مردمانی نہ ہوتا ہے. یہ فیصلہ ادارہ نہیں ہوتا. وہ ادارہ مل کے عوامرہ یا کہ اعتماد داتا اور بارڈر اسرا کاروبار شروع ہوتا. یہ کاروبار مرچی نہیں یہ کاروبار کرنی ہے کاروبار ہے وہ ایران اور افغان بارڈر دو اینا چپ ہو گئے. وہ یہ بارڈر سرا کوئی ہفتہ سے ضلع ہاں کہ براہ راست آئینی بارڈر کو ایران و افغان آوار با تو یہ ہفتے ضلعانی کے مخلوق مردمانت آئینی کے کاروبار ہے آئینی درائے زندگی گزر بسر ہمیں کاروبار سرائے اور یہ کاروبار سرا انو خاص طورا مقرانا کہ ایران بارڈر سرا حالانکہ دیرے لاتے پابندیاں کرتے ورگی چیزیں آرگے پابندی بعضیں چیزیں پابندی شاہ جتا لیکن چونکہ تیلے کاروبار بوگا بوتا مردم کو میں تیلا آیا ہوتی نان و آپ ہوتی ہمیں اسے درگیت کا بلے نو صورتحال اسے کہ مرکزی حکومت نتیجات کا 6 رپورٹ سا سمجھا نیا کہ آنی دینا ہے کہ یہ سمجھ لیں گے یہ سرپد نبی چونے سمجھ لیں گے یہ سمجھ لیں گے تو کا انو مقرانا 50,000 گاڑی رجسٹر رجسٹریشن اسے ایف سی آئی اسے ذمہوار مردمہ اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر مل کے کتگا آئیت کو گوادر ہے آئیت کو تربت ہے آئیت کو پنجگور ہے وہ اشاں عبید یہ دعائیں کے ایریائیں خزدار ہیں مستوم ہیں سوراب ہیں یہ دعائیں پرگن کے مردم ہواران مردم دعائیں مخلوقات لسبیلہ مردم ہمیدہ و ہمیں سلسلہ کار کر گئے اور لاپ ور گئے. یہ ماں سرپت نمے کہ یہ کوئی اچھے کارے کہ آئیر تو سمگلنگ بکشے یہ یک عام کسانی انسینٹیوی تو وشے کہ مقامی مردمانہ داتا کیا لاب ورہ پرچہ نائدہ زراعتی شیمیاز نائدہ انڈسٹریاز نہ دیگر کاروبار ذریعہ سے مردمانی کی رہا یکی ذریعہ ہیں کہ آج چونکہ بارڈرہ نشتگاں وہ دنیا بارڈرہ ہو جائے دو ملکانی کے لگا آنی سرے مندوق اسے کاروبار تو کا آنی ضرور یک نہ یک انسینٹیو ہے نہ دیکھ بھی پرچہ ریاستانی دعائیں اخراجات ملی مڈ اور زر مال اسے اشارانی طرح خرچ ہوا اور یہ علاقہ 4,000 کلومیٹر دور ہے. ماں سرپد میں وجہ یہ بالکل غلط طریقہ یہ اشیارہ برزہ پیش کرنے بتا اور یہ بالکل شپکی ہے نہیں. ہاں شپکی بچہ ڈالر بھی ہو گیا یا شپکی ہے اچھا فرٹیلائزر رہو گا یا شپکی ہے شکر رہو گا کیا پاکستان شپکی ہے آرت رہو گا کیا پاکستان آیا شپکی ہے پرچہ آئیے رہو گا کہ صحیح شارہ آرتے قیمت شکر قیمت فرٹیلائزر قیمت زیادہ بڑی ادینا زمیندار ضرورت کا نہ ادے عام مردوں اشیارہ پتہ استعمال خود کا. تو ماں سرپد میں ایران یہ کاروبار یک لیگل کاروبار ہے اور اسی سرائے پابندی سوچک یک غلط فہمی ہو یا غلطی ہے اسی اچھے لکھا مردوں بے روزگار ماں اور اسی سکے نگیٹیو ہے اور منفی اثر ملک سرا کپی اور سیکیورٹی نظام سرا کپی
کوئی علاقہ نہیں سرکت لیکن بلدی صاحب انچو کے تو کچھ ہے کہ یہ انتظامیہ رجسٹرڈ کو تگان چاہے زمبیا داں یا تیل بردار گاڑیاں بلے دومی نمکہ مگا گندگائیں کہ اشیاء ذمہ دار شما سر پر نوے کہ اما انتظامیہ انچو کہ اسمبلی موجودہ اسمبلی کے ختم بو آئیے گڈی ودی کے اجلاس بودتا ہے اختتامی سیشن الوداعی سیشن تو آؤ تو ضرور بلدی صاحب کچھ کہ وزیر اعلیٰ آؤس قدوس بیزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بودتا تو آئیے اب تک 5 سے 4 کروڑ کلدار کے ہستے بتا وزیر اعلیٰ آؤسا شتا ہمیں بڑا شوگر پرمٹ کے ہستے اہم وزیر اعلیٰ آؤسا چاہیے آنی اجرا بوتا ودی کے مگندے کے ٹوکن سسٹم آرک بوتا ڈپٹی کمشنر آئی تو کا ملٹری پیرا ملٹری فورسز ہمارا پتی جوڑ بوتگا تو حکومت کو شک ہمیشہ کہ یہ جو ہستے ٹیکس نیٹا چی ڈن نہ تو گوڑا اشیے ہمیں ٹیکس کے ہستا شما سر پر نوے کہ بتا شکلہ فورسز آ رہا ہوگا ہاں حکومت آ رہا ہوگا انتظامیہ رہا ہوگا تو بہتر نہیں کہ گرودارہ ہمیشہ بکا بجائے غریبیں تیل برو کے یا تیل کاروبار کنوں کے مردم کے اس طرح تنکنک ببا بچہ یہ گپ وہ پدرے اور ماں کھل کے گشتانا ماں میں گشتا کہ یہ آئی کہ تیلا کھارا یہ تیلا کے برا یہ وہ ہمیشہ بعض زر رستے خرچ کرنا یہ راہاں مختلف فورسز آئی تو کا کسٹم ہے پولیس ہیں لیویز ہیں مختلف ادارہ ایکسائز ہے کہ ایران اس طرح نکلے گا 5 جگہ نکلے گا چیچا بغیر اگر کوئٹہ کا سیرو 5 جگہ نکلے گا نو تو آئیے نسبتا تو بچا ایل پی جی ایم چا بلوچستان بارڈر رونا آئیے لیگل پوزیشن اداتے گئی اسی آرہ بائنے اگا سمجھا کہ انسٹیٹیوارا لیگل پوزیشن یا کارا بالکل بیارنتی ہمیں زر کے لیکیج ہوا گئے بلیک ہولا رہو گئے ہمیں زر کے غلط استعمال ہو گئے مردمانی جیبہ رہو گئے اگر ریاست آئیے واسطہ یک صف بندی کا یک بہترین اسے نظام اور یہ کاروبار رہا یک قانونی شکلی دا تو اسی اچھی بہتر بوت میں کہا اور ضرورت بھی ہمیشہ بچہ اگر ریاست سمجھی کہ اسی سے نقصے ہو گئے تو آئیے رہا اسے قانونی شکلی بنا یہ وہ دعائیں کاروبار بچہ انہوں گیس کے رہو گئے ایل پی جی بھی ہو تیلت کا چھ فرق ہے دوئے چاہ ایرانہ پیدا کے ایل پی جی آستے بہتر پوزیشن آستے آبارہ پرچہ ایل پی جی کاروباری مردم مدرے سے تھا یہ چونکہ عام غریبیں عام زمباد مالک ہیں عام مسکین مردوں میں اور دومی بچہ یہ گوشت کہ بھئی یہ زر دہشت گردی استعمال ہوگئے وجہ اسی آرہ اچھے تھکی لے یہ عام غریب مردوں میں لوگ چلی مسکین نان ہوا لاپ ہوا ہاں یہ ذرارہ کہ رشوتی ہر چیز ضرور نا تو رشوت صرف بچا وجہ مدنی مخلوق ضروری یا کہ سرکاری مردم ضروری مختلف پوزیشن نشتگاں سیکیورٹی فورسزانی دومی اما ضرورا تو یہ مردم مجبور ہیں کہ یہ کاروبار رہا دے ماں بارہ کے واسطہ بالکل یہ دعائے رہاں یہ مشکلات برداشت کرنا کیا گوادرہ آگا دے پا ابا رہو گئے ہم برداشت کرنا تربت آچی کوئٹہ رہو گئے ہم برداشت کرنا پنجور آچی ہم دے ماں رہو گئے ہم مردم برداشت کرنا اس لیے بہترین طریقہ ہمیشہ کہ ریاست اسی آرہ لیگل پوزیشن ہی بنا انچے لیگل پوزیشن ہی بنا تاکہ ہمیں بھتا چرے غریبے مخلوق گھٹے یا لوگ پہ ہمیشہ چی علاس بھی نو بچہ ایسا یک چیزیں غلط کتا نا ڈالر رہو گئے آئے ہم بنظری چیپ آپ آرمی اسٹاف پر گشتا کہ سمجھ لیں گا دارے پلانا کریں تو سمجھ لیں گے دار کے بجائے منشیاتا بدارا فرٹیلائزر بدارا شوگر بدارا آرتا بدارا آیا نو ہما مزرے مخلوق چونکہ دندہ نہیں تو کہیں آیا ادرائے دندارا ایک اپر ٹرن داتا اور غریب مخلوق کاروبار اس طرح آفتا ہوتا رہے لیکن برادر صاحب دومی مسئلہ ہمیشہ کہ انچو تو کچھ گئے لیگل کنک بیبلے میں گندگائیں کہ اے حکومت گورا ریاست کر رہا متبادل ذرائع ایچ نیستے ہیں دیکھر روزگار دیا گیا چونکہ نوکری کے استعمال دستا وستگیں حکومتہ لکانی صاحبہ بوری لگتا ہے کسانی نوکری واسطہ تو امی وڑا ہزاروں نوجوان کے استعمال بارڈرہ کو وابستہ بودتگاں ایک کاروبار سرام بندش جنک بودتا جو کہ بلوچستان خاص طور پر مکران کے استی وستگیں بازی ودہ ایک شورش زدہ علاقہ ہے ودی کے لکانی صاحبہ نوجوان امی روزگارہ کو وابستہ ہاں تو ودی شانی روزگار بند کنک بیچ میں سرپت نوے کہ انچیں قدم چس کا نا چونکہ انسرجنسی موجود ہیں ریاست امن و امان سرا عربانی صاحبہ زار خرچ کا تو ایک مزنی چیلنجی خاص طور پر مکرانہ بلوچستان پیدا نبی ودی کے نوجوان بے روزگار باں ضرور ایک انتہائی قدم چسکت کنا
बेचा वस्तगी हुकूमत व मनी अला पाकिस्तान है या ये बलोचिस्तान है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री है तुका गंद तरीन और खराब तरीन हुकूमत है तो चोगो के जहूर साहब गुश्ता के ये बहाब होगा जहूर साहब हमें हुकूमतानी हिस्सा बुता ना बिल्कुल जहूर साहब ची गलती आ रहा का चेक बुता आवा देगा चीजें ना आइए चे आइए सोचे बुता भले एक अब सही है कि ये हुकूमत के अंदोगे के बलोचिस्तान बुता 5 साल क्या ये तो इधराए मर्दम एक अपोजिशन न बुता अपोजिशन हम हिस्सा बुता आया नौकरी बा कुता दूमी कुता और द्राय बलोचिस्तान रास्ते आया आजाब या कुता बेचा ट्रालरिंग जाली बुता मर्दमा एहतजाज करने तो हैरान है कि मर्दमानी एहतजाजी के ट्रालरिंग का बंद बिका आई बंद करने का आसान है भले रियासत आइयारा बंद करने का तैयार नहीं हुकूमत आइयारा बंद करने का तैयार नहीं पर्चा आई पुश्ता मजने मर्दमा खर्चकारे पुश्ता के ताकतवरे मर्दमा आइयारा तादिया पर गरीब और मिस्कीन नेमगा रवा पुप्पू के नेमगा रवा तेल आ गए आरती आ गए बिस्कुट आ गए खसारी खसारी चीजें चाहे ईराना पैदा के शीरे पैदा के मर्दमा भी शीरा जुर्ग वर्गा ये निमगा जी बिचा तिजारत हम बंद है इधर के बाद इजाजत भी दिया अन्नु बिचा बलूचिस्तान की पर ईराना 21 इजाजत नहीं बुझा ड्राई कारोबार तो बंद कुता वत तो चीजें इजाजत भी दे तई चीज रो तयम बिजनेस भी आइए पैदा के तो रा देगो और ये दुई अर्सी के कारोबार ये दुई मुल्कानी रजामंदिया को हस्ते ये वर नहीं के तेल बलूचिस्तान पैदा के आज 6 रुपये पैदा के बिल्कुल नहीं इंचो बदले पैमाने या तेल शो 6 रुपये कहते आदि में बाकायदा तई एफसी उठता था पुलिस उठता था कोस्ट गार्ड उठता था आज से बॉर्डर पचका तई गाड़ियां ग्वाजी नहीं डीसी से बाकायदा लिस्ट जारी का कि मर्चिए रोचा 1000 गाड़ी रो आदि में तेल का आईनी नंबर था पदा नंबर तेला मान करना पदा कहाँ कि दुई हुकूमतानी बाकायदा मशावरता को कार हो गए ये इसकी सपूत की नहीं जा ये सीधा साफे कारी बलगारी कारी और एशिया के नए इलाका से अन्नू वती से रोजगार यानी जरिया है बेचा इंचो नौकरी तो दात न कने इंचो मर्दों तो कदरा को मिटे लगाए न कने चपरासी ये मखलूक हस्ते वती कारोबार है ये वो सच्ची शर्रें कारी ये वो हुकूमतारा एक मदद थी मैं सरपद भी वो हुकूमतारा बलूचिस्तान हुकूमत बारे संजीदगी बेका बलूचिस्तान है वजीर आला संजीदगी बेका नो अच्छी गैर संजीदा टूली हतका बलूचिस्तान के आइयारा वती हमें पोजीशन है दार के खातरा अच्छी खुशी आइयारा बलूचिस्तान अवाम है ना दर्द बेरे ना ये नौकरी है आइयारा फिक्र बेरे ना ये कारोबार है आइयारा फिक्र बेरे मखलूक गुजना मोर मखलूकार 2 वक्त नान न रह सकाए अच्छे महंगाई के तबाकू ने महंगाई है भले ईशाना ये चीजें इच्छे सोते समाये थे ठीक बालगज मैंने तुम्हारे वजह जान बुलेदी साहब तो कश्त मराक शावार बुत्ते मरदा जरको नेशनल पार्टी मरकजी रहनुमा जान बुलेदी साहब चुके को शगा के जरूर बुलेदी साहब ए स्पीच को था तो बाद शारेबल 2 महीने मुगा आमे काबीना हिस्सा बुत्ता आमे बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बाहर बुत्ता आइया तहरीक अदम एतमाद कैसे जाम कमाल खिलाफा आवता कुदस बिजन जो कैसे वजीर अला चेन को था तो ये वदा बॉर्डर कब हो गए चूँकि लक्का नौजवान बलूचिस्तान मुख्तलिफ इलाका बॉर्डर ट्रेड ईरान बॉर्डर कारोबार वाबस्ता तो नी ट्रेड सरा या बॉर्डर कारोबार सरा बंदिश सबबा यक बीचीनी वदी बुत का पर्चा के हुकूमत रोज़गार दात को का नौकरी के वस्तन सरकारा कसाने नौकरी क्लास 4 नौकरी लक्का कलदार साहब भा को तो इन नौजवान के हंसते पता कुजाम निमगा रवाएं चूने इकदाम आती ज़ूरानी चे मुस्तकबिल हमें वाला का पुत्रान ब्रेक की ज़रूरी पता शुमे निमगा काएँ गेशिंग का पुत्रान करें